Si Ucrut tuh RT tuh. Waduh, beneran nih. Gua sampai. RT lagi ngapain tuh ya? Apa le manggil gua? Agak, kita mau ngajak main. Lu masih belok. Oh, lu masih belok. Iya, dia lagi santai tadi. Saya lewat. Bininya galak le. Galak. Kagak, kata siapa galak? Lah kata gua. Kagak, tenang aja gua. Awas lu ya. Tenang aja, yuk. Ayo kalau masih belok. Yuk. Waduh, gua belum mainin burung gua nih. Lupa banget gua dah. Gua mainin burung dulu dah. Oh, bocah. Nangis mulu kemana sih Bini ini? Ampun dah. Bu, bocah no nangis mulu bu. Aduh. Katain ngapa bu? Aduh. Wih, Jalu, besok lu gua aduin lu. Pokoknya mantep lu. Besok harus menang lu. Dapat duit. Biar nggak dimarahin bini mulu gua tiap hari. Bu, mana sih ini? Bocah no, nangis terus. Dah. Sayang, sini. Emang bener lu berani sama istri si belok? Berani, tenang aja. Oh, si Blo lagi main burung loh. Lihat Iya iya. kita samperin. Oh, si Blo no. Buat Blo. Bangsat. Blo, ini. Dah, Sule lagi tuh sama RT. Sini lo. Yang kerok ngapa lagi kesini nih orang-orang. Aduh, gua lagi pusing juga. Ini. Iya, Teh. Tuh, duduk, Teh. Le, duduk. Berantakan banget ini, berantakan. Biasa ini. Bekas siapa? Bekas tadi. Ada yang jajan di warung ini, Le. Namanya juga warung lah. Malum. Ngopi. Anak lu nangis banget sama anak lu tuh. Baget. Kopi. Ini mah kopi orang ini. Seorang ini. Udah dah. So, gua bikin muka. Ini aja dah. Yang ini, Le. Yang ini nggak mau, Mang. Buset, nggak seorang itu. Ntar, Le. Masak air dulu. Udah. Tungguin. Iya. Mana, Teh? Blo. Udah lama mainin burung. Lama, Teh. Main burung. Udah dapat belum? Lombanya. Belum, Teh. Baru besok. Oke lo. Bebek lo berhenti lo main burung lo. Percuma. Aduh, Teh, kalau gua berhenti, gua main apaan, Teh? Tahu sendiri usaha lagi kayak begini. Main apaan kek? Lu kasihan tuh bini lu. Ya ntar lu bantuin gua ngurus warga. Bener, Teh. Iya. Bener. Soalnya gua dimarahin terus, Teh, sama bini. Aduh, yang tiap hari no. Oh, anak lu nangis no. No, anak lu nangis. Udah biarin bini gua. Oh, tong. Tong lu jangan jauh-jauh, Tong. Ya, PT udah ajakin aja si Blok, sian. Ya gue bukan butuh asisten. Dan mana lo tuh lo? Teh. Makasih banget, Teh, gua Teh. Teh. Apa sih tuh? Teh, sandung. Sempit. Ya ilah. Makasih ya, Teh ya. Besok kalau ada janda kabarin gua.